Nubwo abantu batekereza ko Kongo ari igihugu cy'imvugo rimwe, hari ibintu bitangaje kandi Kongo yihariye kugira mu karere. Tugiye kureba uburyo Kongo ari igihanganye kidashobora guhangarwa mu karere, gifite ubuso bungana na miliyoni 2,345,410 km², ubutaka bukubyishuro hafi 43 u Rwanda n'Uburundi byifatanyije. Muraza kwibonera uburyo igisirikare cya Kongo FARDC gifite abasirikare barenga 150,000, umubare ukubyishuro zirenga 2.5. Ingabo z'u Rwanda n'Uburundi biteranyije hamwe. Ikigo cy'ubushakashatsi nka Global Firepower kigaragaza ko Kongo yaguze intwaro nshya z'ikoranabuhanga n'indege zifite imbaraga z'umuriro kurusha iz'abaturanyi bose. Wegumana natwe maze tuve umuzingo akantu ku kandi, wirebera amabanga 5 atuma amahanga atinya Kongo. Njye bategure kino cyegeranyo nk'ibisanzwe n'indambaye Jean Claude. Mbere yuko dutangira kurebera hamwe amabanga atuma Kongo atinywa n'amahanga, kandi subscribe na like kugira ngo tujye twibanira buri gihe. Ku mwanya wa 5 haraza ibanga ryo gutunga intwaro ziteye ubwoba z'ikoranabuhanga. Iri ni ryo banga rya mbere rishya. Mu myaka 2 ishize, Kongo yaguze intwaro zidasanzwe zatumye ihita irenga urwego rw'intwaro u Rwanda n'Uburundi bufite mu bubiko muri iki gihe. Ibarurwa rya vuba ryerekana ko Kongo ubu ifite indege zitagira abapiloti zo mu bwoko bwa CH4 zituruka mu Bushinwa, zishobora kurasa misiri mu birometero 100, mu gihe abaturanyi bagikoresha intwaro zisanzwe. Usibye izo drone, Kongo ifite indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi Su-25 zikora neza, n'imizinga ya BM-21 Grade ishobora kurasa amasasu 40 mu masegonda 20 gusa. Izi ntwaro zishobora kurasa kure cyane, zituma Kongo ishobora kurasa ku birindiro by'umwanzi itiriwe yambuka umupaka, ikintu kirenga imbaraga u Rwanda cyangwa Uburundi byaba bifite mu rwego rwo kwirinda mu kirere. Ibarura rya CIPRI rigaragaza ko Kongo ari cyo gihugu mu karere cyaguze intwaro nyinshi hagati ya 2024 na 2026 kurusha ibindi byose mu karere. Uko kugura izi ntwaro nibyo byatumye Kongo ihagarara nk'igihangange gifite umuriro ushobora gusenya uwo ari we wese. Ku mwanya wa 4 haraza ibanga ryo gufashwa n'amahanga. Kongo ifite amasezerano y'ubudasa n'ibihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga biyubakira umutekano kurusha ibihugu by'abaturanyi binyuze mu muryango wa SADC. Kongo irindwa n'ingabo z'ibihugu na Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania zohereje umutwe wa Sami DRC ufite ingengo y'imari irenga miliyoni 500 ku mwaka z'amadolari y'Abanyamerika. Ibarurwa ry'imari rya gisirikare rigaragaza ko ingengo y'imari ya Kongo muri 2025 yageze kuri miliyoni 1,000 z'amadolari y'Abanyamerika, umubare uruta kure uw'u Rwanda n'Uburundi biteranyije inshuro 3. Ibi bituma Kongo ishobora kwishyura ibigo bya gisirikare by'abanyamahanga bituruka mu Burusiya no mu Burayi byo kuyunganira mu bumenyi n'intwaro. Amahanga nka Amerika n'ubumwe bw'Uburayi akunze gutinya gufatira Kongo ibihano bikaze kubera gutinya ko umutungo wayo w'amabuye wagwa mu maboko y'Ubushinwa gusa. Ku mwanya wa 3 haraza ibanga ryo kugira ingano n'ubwinshi bw'abasirikare mu rwego rw'imbaraga z'abantu. Igisirikare cya Kongo FARDC gifite umubare munini cyane w'abasirikare ugereranyije n'igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi biteranyijwe inshuro nyinshi. Ibarura rya vuba rya Global Firepower 2026 rigaragaza ko Kongo ifite abasirikare bari mu kazi barenga 150,000, mu gihe u Rwanda rufite abagera ku 35,000 n'Uburundi bukagira abagera ku 30,000. Ibi bivuze ko abasirikare ba Kongo bakubye inshuro 2.5 abasirikare b'u Rwanda n'Uburundi biteranyije, hatabariwemwo imitwe y'abakorerabushake n'abazarendo ibarirwa mu bihumbi n'amagana. Ibarura rya gisirikare rigaragaza ko Kongo ifite ubushobozi bwo kurwana intambara irambye kuko ifite abaturage barenga miliyoni 105 bashobora kwinjizwa mu ngabo igihe cyose. Ibi bituma u Rwanda n'Uburundi bigira ubwoba bwo kwinjira mu ntambara yo guhangana imbonankubone n'igihugu cya Kongo, kuko umubare w'ingabo za Kongo ushobora kwibasira u Rwanda n'Uburundi
Ku mwanya wa kabiri turasanga umutungo kamere n'ubukungu. Ubukire bw'amabuye y'agaciro buri ku butaka bwa Congo butuma amahanga yifuza kwatura kuko ari afite urufunguzo rw'ikoranabuhanga. Kuri uyu mubumbe, ibarura ryakozwe n'inzego z'ubukungu rigaragaza ko umutungo wa Congo mu by'amabuye y'agaciro ufite agaciro kabarirwa muri tiriyari 24 z'amadolari y'abanyamerika. Ubukungu ugiye kubugereranya n'ubukungu bw'u Rwanda n'uburundi nta gisubizo wabona, kubera ko Congo ibikubye inshuro nyinshi. Ubukungu bwo hejuru bwa Congo butuma amahanga nka Amerika n'Ubushinwa abuhanganira ku mugaragaro. Congo itanga hejuru ya 70% by'amabuye y'agaciro akoreshwa ku isi yose. Nta ruganda rushobora gukora batiri za telefone cyangwa izi modoka z'amashanyarazi zitayafite. Ibi bituma Congo igira ijambo rikomeye muri politike mpuzamahanga kuko ishobora guhagarika amasoko y'ikoranabuhanga mu munota umwe gusa. Ubwo bukire butuma ihagarara nk'igihangange gishobora kwigira mu buryo bwose mu gihe abaturanyi bayo bategereje inkunga cyangwa ishoramari rito rishingiye ku bucuruzi busanzwe. Ku mwanya wa mbere turasanga ibanga ryo kugira ubunini bw'igihugu. Congo ni igihugu kidasanzwe, ahubwo ni umugabane uri mu wundi bitewe n'ubunini bwayo buteye ubwoba. Ibarurwa ryakozwe rigaragaza ko Congo ifite ubuso bungana na 2,344,410 km². Ubutaka bukubye inshuro hafi 43 ubuso bw'u Rwanda n'Uburundi. Bikaba bitangaje. Ubunini butuma Congo ihana imbibi n'ibihugu 9 bitandukanye, bivuze ko umutekano wayo ari ryo fatizo ry'ituze rya Afurika yose y'Iburasirazuba, Amajyepfo no hagati. Amahanga atinya Congo kubera ko igihugu kingana gutya kidashobora kwisukirwa cyose n'ingabo z'amahanga, kandi ko guhungabana kwacyo biteza ikibazo cy'impunzi kidashobora gukemurwa n'isi. Ibi bituma uwo ari we wese ushaka kugira ijambo muri Afurika agomba kubanza kunyura i Kinshasa kuko ariho hari urufunguzo rw'imibereho y'umugabane